Hayırlı günler, hayırlı kişiler. Durmuştan alıp yazılgan hikayetlerimni tыңларга hoş geldigiz. İstanbulda doğup ösken tatar malayına kagılışlı eserimden yana bir bulik okuyum. Hiyal hem şın barlık. Elle kunaklar etken küler, oğul turunda sülegenler tesir etti. Yaşüsmürlük şırına jetken kora malay uzakına uyup kite almadı. Bütkence hatireleri isine gelip көңілін irkeledi. Şunday temli, tatlı hatireler. Avullarında 3-4 kişi kibet tuta. Kibet degenden, birisi Mehmet abiniki. Kibetçi Mehmet abzının iyi 2 katlı. Özü üstte yeşi. Asta kibeti. Kışların soğuk kibetinde oturmay ol. Şuna kapkasın, şakıysın da, Mehmet abi dip kışkırasın. Ol cevapka üstten kışkıra. Neste gerek? On bağış gerek. Hüyükte kın bağışını şulay diler. Bitti, jımga bazarga baram. Kabak çekirdeği var mı? Munысы yarım Türkçe, yarım Tatarça. Çekirdek, түш деген söz. Бар, alsang düşem. Alam. Bir uç kabak çekirdeği alıp kisene salasın da qaytып kitesin. Әже günlerinde, uraza vakitlarında meşitten gibi taşa qaytış. Ağız açkaç malaylar irler bilen ağıl meşitine teravihka bara. Teravihtan soň meşitten çıkkanda Mehmet abini kütüp duruş, çünkü ol özüne gazlı su içerge şakıra. Күнү буйу ураза tutqanға susatqan, şul vaqıttағы gazlı sunun temliligi işip duymалы түгел. Birinci tapır kelgende Mehmet abi qonak qaytqan dep sıylay. Başka günlerin indi satıp alasın. Mine kibet qarşına tizilip oturdular. Tuğandan yaşüsmür malaylar. Hem ılğayıp baran kibetçi abzı. Jilez, rahat, aylı ayaz tün. Minglegen yıldızlar cimildeşken saman yolu. Avulda giyik qaz yolun şulay Türkçe ataması bilen bileler. Sıklanıp duymaslık ekiyeti manzara. Avul yıldızlarga tirelip tura. Kul sızsa, uç tübüne kıyılır kibek. Mucizaga teң saman yolu boylap, avulga uzun sarı şeşli, zenger közlü, kızıl külmekli şiber kız düşüp kele. Yok alay түгел, munысы malay hıyalındağı motor көрünüş. Şımlıkta olana көкте түгел, avulda tuydansın көрді. Tuyga velosiped bilengine bardı. Tuy bulgan üye gelip yetip, velosipedin ebetlep diretip kine yataydı, yurttan türküm kunaklar çıktı. Şular arasında bala şağında көңіл төріне ұя qırğan qışçıq, aq yüzlü asumanını көргендей buldu. Qora nişik üsken, güzel bir kızga eylengen, uzun sarı şeşin jilkesine taratıp jibergen. Tukta nişlep asuman bulsun diyor. Bu başka kız, ekiyet kızı. Mehmet gözün ala almay turgan arada kızıl külmekli kunak kızı maşinaga oturup gitip bardı. Mehmet ikinci günni tuğan apasından tuyga gelüşlerini tüpşindi. Sarı şeşli, kızıl külmekli kızını ayırıp sıradı. Apası kim turunda sıraşkanın anlamadı. Avuldan Belgiyaga, Fransiyaga, Germaniyaga, Gollandiyaga ketip işlewçiler bar. Belki şularının kızıdır. Annar apası aşulanıp taşladı. Әлі yaşüsmür malay başı bilen, askerge de barmagan keliş, kızlar turunda ularga irterek imiştir. Mehmet etisi alıp qayta turgan, Qozan jurnalındağı Tatar yigitleri, kızları resimlerin iske düşürdü. 50 neçe son davamında Tatar halk biyulerin üretken yazmalar biyuşilerinin resimleri bilen çıgıp bargan idi. Mehmet resimdegi işe Tatar yigiti buldu. Külmek yakasın işke büklep giydi. Türklerinin tekkesin tübete urununa baş tübesine saldı. Şunday kıyafette velosipedga oturup çıgıp gitedi, avul uramların urap yürü. Belki kızıl külmekli kız yoluna kelip çıgar. Belki ulanı kimlerge kunakka qaytkanын görüp alır. Ort uramda yürgende yoluna Salahattin ablesi çıktı. Qoşuna o kelip bastı. Velosiped bilen rulün tutup tuktattı. Şokka tuğ yüzüne berip çıktı. Nindi kıyafet bu? Niye yokağını bulay işke bükledin? Mehmet cevabını tiz berdi. Elek bizning babaylar şulay kiyingenler. Qozan jurnalında gördüm. Eti alıp qaytağına gel.
Istanbulda үйде бар безнең. Сәләхетдин ни көләргә, ни ачуланырга белми әйтеп куйды. Авылда берәү дә булай киенми. Сине күрсәләр ни диярләр? Ә мин шулай татарлыкны күтәрәм, диде малай бик горурланып. Татарча киенеп йөрим. Татар тормыш иптәше дә тапсам әле. Алай дисеңме? Сәләхетдин абзый авыз чите белән генә елмаеп куйды. Аннары велосипед рулен җибәрде. Читкәрәк тайпылды. Бар, алайса, эзләп карасың, диде. Энесенең җиттилеге аңа да күчте ахры. Ә син белмисеңме, кичә туйга кунаклар килгән иде. Кемнәргә кайттылар икән? Акчиннарга килгән бар, яфайларга, якайларга, сакмарларда кунаклар күренде. Сиңа кайсысы кирәксең? Белмим, шуларга таба барыйм әле. Энем язмыштан узмыш булмый, бәлки Ходай ниятләреңне тормышка ашырыр. Татарлыкны син сакларсың менә. Сәләхетдин юл буенда елмаеп басып калды. Мәхмәт сары чәчле, зәңгәр күзле кызны эзләвен дәвам итте. Шулай берничә көн дәвамында Ибраһим җизнәсенең велосипедына хуҗа булып йөрде ул. Өченче көнне тагын эзләвен дәвам итәргә уйлап чыккан иде, велосипед урынында юк. Як-ягына карады, ишек алдын урап чыкты. Җизнәсе алган күрәсең, җыю гына йөрисе булачак икән. Тәпиләп чыгып китәсе иде инде, күзе сарыклар саклый торган эт оясы янына төште. Шунда илтеп куйганнар лабаса. Нишләргә, ничек алырга? Усал эт күзләрен тутырып карый. Якын барам димә. Моның савыты буш. Мәхмәт тиз генә эпи пешерә торган сарайга барып, писыныклары алып килде. Шуларны эт алдындагы савытка салды. Шулай усал эт ашап торганда велосипедны алып чыгып китте. Урам башында ак машина шәйләнде. Мәхмәт педальләрне тизрәк әйләндерергә тырышты. И ашыкты. Барып җитәрәк күрде, машинага кунаклар төялеп ята. Шунда сары озын чәчле кыз бу юлы ак күлмәктән машинага менеп утырды һәм машина кузгалып китте. Мәхмәт тузанга күмелеп басып калды. Сары чәчле, зәңгәр күзле, ак күлмәкле кыз үзе генә белгән тарафка юл алды. Татар малае Мәхмәтнең күңеле исә кызны киткәнче таба алмавына әрнеде. Сөйләшергә дә өлгермәде. Ничек алдың велосипедны? Артыннан йөгереп килгән апасының улы Кәримнең тавышына сискәнеп китте. Мәхмәт, миңа велосипед кирәк. Иртәрәк алган булсам җитешә идем, эт ашатып йөрмәсәм, дип үртәлеп кычкырды Мәхмәт. Аннары бар ачуын абысыннан алырга теләгәндәй велосипедны аның каршына ташлады. Кирәге калмады, үзеңә булсын. Кызып күлмәк якасын янәдән чыгарды. Түбәтәен башыннан алып кесәсенә тыкты. Түткәсе өенә таба юл тузанын типкәли җыю генә китеп барды. Уенда бар бер мәгълүмат бетерелде. Машина Бельгия номерлы иде. Бельгиядә яшәүче татарлар кызы димәк. Җәйге айлы төндә кинәт атылган йолдыз төсле, һич көтмәгәндә уйламаганда Саман юлы буйлап сары озын чәчле, зәңгәр күзле, кызыл күлмәкле кыз күңеленә төште. Аннары әйтерсең, ай күрде, кояш алды. Ак күлмәген җилфердәтеп, ул аның татлы төшләренә керә башлады. Кайда син хәзер, Саман кызы? Авылга янә кайтырсыңмы? Кабат очрарсыңмы? Әллә син Киек Каз юлындагы меңләгән, миллионлаган йолдызлар арасында калдыңмы? Әллә авылда ишек алдындагы ат арбасына ятып, әкияти Киек Каз юлындагы йолдызларны санаганда, галәм киңлекләренә мөкиббән китеп хыялланганда, җәйге төннең җиләс һавасын сулап йоклаганда кергән матур төш кенәме? Кем син, Саман кызы? Тамам, киләсе очрашуларга кадәр.